Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar athir tu silen sang puya voin tai khan champhai district dilkon khuanu pakhat chu trek in adeng hluma midang pathumin hliaman tuar bok Zoram People's Movement ZPM chu Mizorama Regional Political Party pakhatan anjiak lut fel kumli kal ta chungin donor ministry noya inkalpo na siamnan cheng viable chazare somni pakhat no somnga parugle NEC noya cheng viable chasangkha chani somko pathum nuai somrupanga pek ani Supreme Court chuan Karnataka Congress le JDS Trangrol Sarkar MLA bangtam sompanga te chu Assembly inkhom ne meka rural na taluitir lo turin thutlukna asiam voin taidari lemni somni vel khan champhai district kel kang khobul dilkon khwanu pakhat chu tekin adeng hloma midang pathumin hliaman tuar bok dilkon khonu pali tenthel ram thoma a fe te chu ruwa sur wanga thama anchol line trekhin adenga piladin tlongi kumsam thum panga puram nginga nu pui chu amuna thingala midang pathum piladin sangi poro pe kanu pui pithan zami pusilaring lena nu pui le pizodin leni puthan pela fanu te po trekhen ni kho semang lo khopina denga piladin sang hi chu reiwak lova a har chuak le theya midang pani te hi champha district hospital pan puyani an fe na tenthel ram hi dil kona tanga kilometer thum vela la ani Mizo Zilai Polem ZP chon tun naya vaireng te khodaya sipai sinam hall hlui Assam Forest ten satha a office atan an lu chungchanga sarkar an ngen na a hlotlino wangin lung oilo na kongzo hoi hoturin anin bo se ti an soya sarkar chu Assam Forest te an chu tir lo ni chuan voin ni som pasiral ma barabi zo phai mana zo forest chol book savenge turin Mizoram sarkar chu aphuta amai ro chu voin thlenga anthil phut angte sarkar ni ti hlotlin taklo wangin MZP chuan zirtopni khian ramchan kongzo ne atum ti an soini MZP choni kuma zo phai barabi muna MZP te malakna wang khan central sarkar au e yalo ni to ti soin central sarkar ka ishuna noya Mizoram le Assam tenen meeting ne thinani a inner line reserve forest area square miles zanga pakwa chunga danova om building ne huan ne ramte enfiani se ti ani a munenga mazat enfiani to a phaisen area enfi ani donin andu dan ainan lo wangin chunzom the ani tari lova Central Sarkar ho tu te chuan Mizoram team lamchu an Sarkar ho tu te nen an ramchina an pom soifel turina tia hemiania wang hian Mizoram le Assam ram chungchanga in biak na chu Mizoram Sarkar kuta atang tari ani anti tun Sarkar thar MNF ministry apo hian Sarkar thunei tu te chief minister home minister le barabi zo phai bill to minister po voinga mazat soipui ani to nia soim Mizoram le Assam ram chungchanga to tu tur committee sang core committee po din tharle ani a meeting po nei to ni in chanvo te po in semani a MZP chu ramri chungchanga document an nei angte lo la khom tura ti ani angin an document la khom te chu ni som puruk April khan core committee chairman hena thelo ni to a an thelo tangin hmalak na engma hmu tur omzui talawani anti MZP chu Mizoram ram chin an chanbel zel lo nan le pi le pu te lo chin ram Mizoram chin hum hal a nei le ani nge theinan ma ana chunzom zel don ti an soi ani Zoram People's Movement ZPM chu Mizorama Regional Political Party pakhatan anjiak luta ZPM chairman Pula Lian Soda chuan party anga anin register thu hi voin khan thar thela tu te Aizol press ka pa ashila ZPM chu political party pakhat angin sarkar kalphung thar din turin party kalphung po danglam tak nein ain bo se theidon ta ni atia tuna tanga hunre lo te headquarters samo phurtu insiam tharani anga ti bok Pula Lian Soda chuan Mizoram Political Party zinga Piang Klaiber ni chungin Mizoram Legislative Assembly a member pasari an neya opposition party zinga lian ber an ni chu lom omati thua soini State Assembly in Than Zota ka khan ZPM chu movement ang chawakalin in Thanan mas hona MLA Bialriat laya mi puiten an thlang ti soin Mizoram mi puiten sarkar tha nei duin rual an otak zet ti ashil chiang hleni ati kumsang ni somni pathum assembly in Than mas hon turin in bo sena hun kumli le chan vela oma Mizoram puiten an base sarkar tha an nei theina tura an man ruani an tum don ti soin ko shante tlomngai polte sarkar na thokte le press meet te mitung taka in bo se andu ti an soi ani tun lion an soi hlotak Japanese encephalitis na chu veipal anu ompua enkol thei turin longkai doctor te anin pe longkai khu pui chunga dam do in Pathum District Hospital Lairam Christian Medical Center and Hospital le Christian Hospital longkaya doctor de chon akha tokin damlo enkol na an hriat turte anjir ho thina hetiang hun continual medical education hi Wain Khan District Hospital longkaya medical superintendent
doctor zo than pari chak chok ka isuna hnuai nei ni a tun chu ma hen Japanese encephalitis na chungchang an zirbinga Japanese encephalitis na chungchang le hen na vei hriat thei dan le ain kol dan te Lairam Christian Medical Center and Hospital medicine specialist Dr. Caesar Zau Sangin Soifina Zirtira Dr. Walton and Soi Hozueni tun thlangin Longklai district Japanese encephalitis na vei anom hriat alanilova hen na vei te chuan khosik sang tak changoi ngoi ring khong le luak chuak te ane thina hen na vei nia rin te chu rang takin damdo in nai ber pan turin Longklai doctor te chuan mi puan hriat tir ani Champhai Excise and Narcotics Enforcement Staff te chuan tun kar thole zan khan zo khothar kong mol koi penga rangkachak kg khatle gram samru panga anmana he rangkachak keng tu bol thang pui kom samthum pariat zo khothar chu anman hal bok rangkachak le keng tu hi nimin khan ka sam preventive force Champhai ko tan han ngalani rangkachak man ta khitual chung an thalna ang chuan cheng noi somnga pare le sing sari man ani kumin kum tira changa vein thlengin Champhai police te chuan rui hlo chi sang sang cheng vebel chakku chuang man an man to Ministry of Social Justice Noya National Institute of Social Defense NISD bul tuma ni thum chung otur Champhai district chunga police te damdoi man kholo laka inven dan tur zirtina hun voina SDPO conference hall Champhai veng sanga ne tana he thu hi course coordinator Champhai additional SP Pu Francis lalun tunga ralte na asoya anu hloman te hi heroin kg khalegram za kwa somni parok cheng noi somru pakua singa sangruk le zariat man ganza kg za pare la gram somli pathum cheng noi nga singli sangriat methamphetamine kg somni pakol gram zani somni pariat cheng viable che thum le noi somkua pseudoephedrine kg thum somthum panga cheng viable chenga noi som police singa sangruk man te ni a Champhai additional SP hian training a hian drugs le ruihlo dang thalai te suata ramle namrun mek tu hi engtia lo bei tur nge kosan chung ko le khotlanga buwa khwar tlat thi engtin nge noi bo ni theng ti te zirani don thua soya ruihlo le akai noi laka police te ngei po an filim big lo wangin hemikonga zirtina le infui thana hun bo se chu thil poimo tak ani atibok voin police training honen khom man puitu Champhai judicial magistrate pillar ro chamiral te point thu soin dan ne thu pe ken ko le ram ven hemikonga Champhai police te thanem ngai na chu faka Aizawl district tilova case tamna berni chunga tlin taka na an thok thin chu fakomati thua soya damdoi man kholona lower zel chuan chung ko le khotlang mai du tok lova ven him na thok tu police te ngei po akan kai tak zelowangin hemikonga injirtina bo che ni thei chu alomomani atia ram chunga Mizoram chu NDPS case manga shemna lekko thaber jingami ani thu po soin NDPS case za zel somko pakha chu shemna pek ani ati Champhai district chunga hen police za samruk pathum an mega training a hian police somli an tel ani Voin Khan 4th Air Battalion headquarters Mamit Luang Pol chuan Mamit District Hospital a damlo thisen mamo det man turin thisen unit somthum pathum an pe thisen hi District Hospital blood bank ka thoktu ten 4th IR multipurpose hall a kalchil lak saka thisen pedu te hi mi pa somthum pakhat le meche pani an vain mi somthum pathum anni chanchin thar hi all India radio Aizawl tanga puan ani kumli kal ta chungin sarkar lai pia marchak ma sona turidin donor ministry noya kong pui siam nan cheng viable che zare somni pakhat le noi somnga poruk pe kani a North Eastern Council NEC noya kong pui le lei ISBT airport le railway thazok siam na tan cheng viable che sangkha jani somko pathum noi som panga pek so ani bok SARDP NE noya Arunachal package of roads and highways kilometer sangkha jani somruk pahnya thui kong pui siam na tan cheng viable che singkha sang seri somruk panga chu kumlikal da chung khan pek so ani boka Brahmat Mala Pariyosna BMP noya kongpui kilometer sanga zathum pakhat sem thana atan ro manna pomfel to ani boka hengte ba ka hian kilometer sangthum jani somli poroka thui kongpui siam turin economics corridor in north east noya pomfelin to bok Pradhan Mantri Gram Sadak Yosna noya kongpui kilometer sing ni zasari pariat siam tumani a hemi tan hen cheng viable che sang ko somthum pathum noi somsari poruk manani ang hei hian marchaka inkalpona sangthum za somni pathum asiam tharbe sei ani Voin Khan Supreme Court chuan Karnataka Congress le JDS Changrol Sarkar MLA bang ta mi som panga te chungchang thutluk na siamin heng MLA helte hi assembly in khom ne meka rodel na teluiti lo turin thutluk na siam assembly ya HD Kumaraswamy Sarkarin toglo na motion hi naktu ka pudoni dona Chief Justice Ranjan Gogoi ka shwe bench chuan Assembly Speaker KR Ramesh Kumar chu MLA bang ta te chungthua thutluk na siam turin zalen na apeya
Speaker KR Ramesh Kumar chuan hemi chungchang hen dan pui Constitution Court le Lokpal du dan kal zonga thutlukna asiam lo tur thu asoi ani BJP le Karnataka Congress on Supreme Court thutlukna chu lom omanti thuan soi ani chanchin thar seti toplan atlang pui Vun tai khan champhai district dil kon khuwa nu pakhat chu trek in adeng hluma bidang pathumin hliam an tur bok Zoram People's Movement ZPM chu Mizoram Regional Party pakhat atan NZG lut fel kumli kal ta chungin donor ministry no inkal pona semnan cheng verbal chazaria somni pakhat no somnga paruk le NEC no cheng verbal sangka jani somko pathum no somuk panga pek ani Supreme Court chuan Karnataka Congress JDS Tranglo Sarkara MLA bang tami sompanga te chu assembly in khom ne meka rorel na telui ti lo turin thutluk na siam chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu